Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto zakho la eMzansi, ungakhohlwa wambuyela ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe ibell for ama notification. Kule video ethi namhlanje ngizokhuluma ama-teaser Uzalo kuleli viki esikulona, izinto okumele uyilindele kuloku Uzalo kuleli viki. Ngizoqala ngendaba ethinta uNkunzi. Kuvele ukuthi umalume wakhe uNkunzi uzodlula emhlabeni and uNomkhosi ingane ezalo umalume kaNkunzi izoblame uNkunzi ngokudlula kwababa wakhe emhlabeni. Izothi uNkunzi uyena obulale ubaba wakhe and kuzoshuba ke between uNkunzi benaye ke uNomkhosi. Nikhumbula ke ukuthi uNkunzi wafika noMamlambo ukuthi ke bekhona ukuthi bezolapha yena ke umalume wakhe. Okunye baphinde bakuveza ngamathiza ukuthi uNomkhosi kuzomela beyichief khona ke emakhaya ngenxa ukuthi ke ubaba wakhe uzobe sedlulile emhlabeni. Ngidlule phambili indaba ke ethinta umbatha izinto ke ngezimhambele kahle njengoba sazi ukuthi uphuma ejele and isonto lakhe balifake ku-auction. Babeke sebeveza ngamathiza ukuthi umbatha uzofika ke ebandleni lakhe, mayifika ebandleni lakhe uzofica sekune owner entsha esontweni lakhe. And baphinde baveza futhi ukuthi uhlelo intombi yakhe yoSibu bazoreceive ngama-email benoNonkam and uhlelo ngeze khona ukuthathwa emsakazweni njengoba phela ebefune umsebenzi khona. And baveze ukuthi ke uhlelo uzohamba uyofuna umsebenzi epolice station yakwaMashu. Ngaleso sikhathi uSibuzo bebhizi ke ehlanganisa eshasha abantu ezamhlanganisa imali njengoba sazi ukuthi uphela umsebenzi. Okunye baphinde bakuveza ngamathiza ukuthi uSibu lento azama uyihlanganisa ngeke izihlangane and ikuzogcina ke secabanga ukubuyela back kubo ubugebengu. And baphinde bakuveza futhi ukuthi ke ifamily kaMhlongo izobuyisela ke ngerevenge kuye ke uNjinji. Yake mbukeli siwavala lapha ngamathiza namhlanje. Ngizophinda ngibuyeke nenye video futhi ngiupdate ke ngamanye yamathiza izinto futhi kumele uyilindele kuloke Uzalo. Cetha ungakhohlwa ukuthi ulike le video no subscribe. Ayingithi ke nje danke ngiyazibongela.